Laikipia kuria arimi moretio kuhimbiria njira cia kiri urimini niguo gwitiria urugari wa riera kuona gutikoretwo na mbura nene ta tene icigo-ini itiganite cia bururi. Githomo giki kiheanitwo ni ataramu aria mohigire maundu ma urimi gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia irathiro kuria mothomithitie arimi njira itiganite cia gwikuria irio thengia ya riua rinene riria rikoretwo rikiara. Ihinda-ini riu arimi aya nimeririo guteithiriria gukinyira ngombo cia marihi manini niguo kuhura njeki urimi wao. Kama shirika la FAO tunahimiza wakulima waweze kujitayarisha mashamba kwa zile teknolojia ambazo wamefunza tofauti za kuvuna maji ili yale maji kidogo ambayo yanakuja, mvua kidogo ambayo tutaweza kupata tuweze tukavuna, ndio tuweze tukaweze kulima mimea tofauti na haswa sana kufocus kwa zile mimea za muda mfupi na kupitia kutumia mbegu ambazo ni mbegu safi. Project ino ore turageria gwika ni guteithia atumia mahote kuona mbia na raithi turageria kumateithia nigetha mahote riri kurima na njira iria njega, mahote kuona cia kurima cia kugura mbegu njega na mahande na magetha mahote kuriha runi. Nitukuretwo tugithomithio horo wa twagire na mfadhili wa koika na nitukuretwo tugithoma horo wa kitchen garden. Tugacokia ngatho muno tondu tugite na agriculture officers aitu ni mokite magatuteithiriria uria tungenda gukomereria mbegu citu na tugie na horo wa guthondeka horo wa kitchen garden.